Ay, gahak. Woo! Bye-bye guys! Okay, instructions para sa inyo tulo. Yes. Steady ang legs straight together lang. Kamot after here, kailangan magdupa para mo hinay. Up, So kung mag-video ang other kamot, tikas kamot Ana. magdupa. Para hinayin Pag dagan. mag-land na, kamot sa gilid, and kailangan nakayuko na gidayon Ana. mo. Oo. And don't forget to smile. Tanaw sa landing area after hanging bridge. Kaya nga picture. Kasi ganan mo po niya. Mag-countdown pa mo? Clear landing. Magkuha na. Let's go! Bangkok Commerce na sa dayon. Ah. Ready? Tower takeoff. 1 and 2. Wow! Woo! Ah! Ah, shit! Oh my God! Wow! Yeah! Woo! Let's go! Woo! Ah! Ah! Woo! Let's go! Whoa! Whoa! Pwede maliwan yung kawali mo yung daan doon. Pwede maliwan mo kawali mo yung din yun. Nagagipin dito. Ako ko rin di pag-take off bay. Woo! Woo! Ay! Kahit tama pa kayo rin. Woo! Ah! Kala kayo. Tara kayo. Ano next?